kumdo batem ya ketoga jingruai kedai ki chord stang V barwe B baru C minor C sharp minor mah F sharp minor E A B C sharp minor F sharp minor kan gitu ki chord satu por belit ayat kumne E baik C sharp minor. Udah usi tu ni C sharp minor pada hantu. Ini udah C sharp minor pada longman. Ini udah C. Ini pada C sharp minor pada bar kumne. Itu. C sharp minor. So. Udah bandar di tujuh ruai. Bila bersinar ni ketika thumb, sarau, capok, serum tu. Bila berada dengan ketika kecil tu. Bila berada dengan ini tu. Jai naik pun air lah. Kenapa pun ni? Tapi kerja sengau bit, kerja jompi, terai pun ni masuk. Sen. Ada yang dengan ini cadang. Ini. Oh ini. Ini dulu tu bagaimana? Ada second fret ni. Tu string besar, string belai, string bar haju baik palang along E. E. Ke fret penengkong string ubelai, ke fret ke bar string ubasau, fret ke bar hi string besar nak. Betul. Naik betul. Pilih betul gini kita labat empat sahaja. Lihat betul. Kum ni kan lang. Ini. Tu ini pastang. Sila banyak nak lead untuk lead ngai. Lead kamsuk kan ada ke style jong dah. Hala ke jong ki style ki bila ban modify la ban pensutunat dan yang jong ngang apan ai pi kan lead kamsuk. Nah, yang first string harga fret ke bakar ar. Tempo strum, tempo strum dah ketiru.
Mas sentem pelat dikenehi kumbak kelong tu. Itu. Bila pelat. Aku juga pot jam so second string baik. Kumno ngalat. First string, light, jam so second string. Langsung ta. Jajai baik. Jam tadi string first string bansa itu pelanya pihak pelat becet kumbak kelam naik pelat surak itu kan sawah so pi surak itu lah kita asapok itu kelam kumbak kelam kemudian keninun kapten pelatan kita ya lek itu dengan ipat second string. The last step langkum ni. Atau poi pinakan kêu si jrong lo. Kumjo baik ko kompten. Kita ni gifret. Kamu tu. Ni hap sampai pakai new second string lah dan nanti second string ke fret ke bawah. Kepada berkendai menyau fret kebasan fret kebasan bila berperan kamar tu di kiro kamsuk baik kene nak mentau first string kene ketika dia mentau second string anten baik. Tangan kelang, use second string manten. Step. Come step. Sementara pinsim ada second string lu bila pinsim. Second string tem ada umne, kalau ada umne hi, awal buat ni first string, tahu ni. Tem ada ni pat first string. Tem kong second string, light first string. Bila pernah gitu. Pengantin tan serum bagan ban sawah ni tan hangno dur ban sawah pi la ban trai hayeng itu
tem transition, tem scale string, tem support string, tem nang ni. Lap tu. Tiết đẹp ha. Tadi yang hammering. Lebih tiết tu kan. Không đi cho đúng. Tem transition. Untuk kalau không đi vậy kanan nih langsung nih ini berplay dah ada bukut playnya lalu kalau nih tapi tempat kalau nih dari pita begini baik, perok. Kumla 8 stet, kumni pat. 8 tit. Jauh dari kum tu bitit. Harapan sawah. Nastang pila pan kiti pempat melin. Untuk dapat kemir. Ini dia ini ru. String do third string agak fret ke basa fret ke ba andre fret kaba andre bat pa sa por berdim ya scale string fret kaba sa sang gitu di nastang ke hajat cai-cai bisa aja Ipat. Pada yang persang kau ngan nanti video next week pak. Bersibun.